Mayam Bukrum Zari, don't envy us impact news nay, Raj Nongthombam, Manung Hutna Saturday night show, the Mayam Butram Okchering a Sigi. Saturday night show Sigi show stopper a big group of guests in a sea, Lalibo, October Gitang Teret, Havadi, Lalibi Ira Numita, released on a good among the same Saba Pumlo Lurba, Aduga, J&D moving pictures na Putokcha Badum film, Mayam studio in a corner of a film, High film Sigi Sing Su, already online, the viral earlier by Yam Pazapaza saying Anthony. YOTPI. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for the team of YOTPI. YOTPI ki team se yam chauna lakadong ne adubu lambi da gari khoi kai tar traffic jam na chingmat leibadagi lam khara lap khibadagi loina yorpading amdre adubu nevertheless film asida debut to biriba khoi now James Keisham ne ham tar James Patarmok chiri welcome to the show. Appreciate you joining and also joining us lamdamasi ki mayam na sangnai mayam na khangna rale raba Bala Hijam ni Bala Patarmok chiri welcome to the show. Okay, YOTPI title jam interesting way hek aham bisai thok pa horok padagi hai tare isai ani ni hoji online da thoga mayam yam pamna na le bisai amana balaga James ka raga amana James ka somaga pa ba dum labai isai ngata ani mo loi pam nei mayam na adu isai du da lakta aham sida YOTPI title film kamai to hibano maruina James ki this is na launch pad or ga sei film sida ki launch taroka kapur khiduni as an actor moina aham but debut movie ni kamai to hibano J&D James and Dibya moving pictures ko see film see kamai na puthokhi bano aduga che launch to bugi maruina kamai to kitang have you aham film oi bani na James ki see aham da kino ne koina drama da zu hana wari je leiraba leibza koina film ma sumana dami aina tana zauba apung priyo ko palga toga producer siga okay nadu tana usda dami tana usda du swain to ji hero jita yan ji hero ji normal skimata monda yan ji ko ji nan to dagi drama isi simdi phajani ko ne pusalak pane na skibuna mana amu relay to drama is radio drama gi okay wari ne okay so film gi mutari right up hoga hoy dain to gudni hana yamna maming leiraba radio drama YOTPI sisemo akhoi da James ti khangam be ado YOTPI gi drama se mukta bhawa radio da ta gi trip koina yam angang oiringai gi ne hai ado film oina putho ani hire kanda sumain tawdana YOTPI kauba radio drama ama lei habase sumain khangak pane okay ado title se yam interesting ore aduga wari paring bude radio drama gi lila dugi wari paring da mo idune du film gi da makta masi screen play na rewrite mo ko gi oza heroine ori gom no mi thopi bani roza romi mete na direction pi dunia oza priyo gopal sharma na producer oi duni film sigi yam no nungai ba team ngatani bi jing se mayam no sa khang na raba on screen off screen dum lo mi ngatani balada sum makada na charam ge yo how lela da le jata ga su title se YOTPI ga nyam interesting mo hekta abada film maming boy ro lela maming boy ro komai to jano film se aduga title se YOTPI hai sigi manung gi wan to se kai udu tangai YOTPI se YOTPI se machin tumba pot sak amadi oireba ado masina uda oina thadoira natraga makhada taraga leba YOTPI do kanagumba natraga kanagumbi mana chatpada netoira si kamaina define tawga dabano habase writer masamak na mana ngasagi wari paring do loina iraba matungda ngasagi monda sigi title si di sumba wahay am hai taraga di yam sina channel ni habdo adumaina tawraga da hero jit na di shoina thon badi oirangani ado hoi YOTPI se khoina film da khoina act tawrabani na amu khoi gi idea da di mu kai oige da wari se it's a love triangle between three of us Soma da James and me so mistake sida moi homework sida dum YOTPI sina di dum kak se thilleba first phase ta na mi amada thinba aduga second phase ta na mi amada thinba du third phase ta na mi amada mu thinba mi hom da di YOTPI sina kak tindori
Okay, love triangle name. I never saw like love ki nungsi bagi any shape like targadi madu heart shapes nate madu triangle ni ga triangle. Adana film si am typical hadi mayam haina riba triangle dong ne u phangdu se aduga UP se na triangle gi angle wari ba mi om sida face to face hai tangkak ta kakak thinduri ni wan duri ni hai dare adubu yugan ba wan ba machin thaura ba dum UP se na mo chen na u mama ta thagi targadi yam phaba table lama yam phama yum mama sagi doini UP gi mai magun je hai dare adu kari haningi James ki wanadi ahan film ni YOTPI ni film se almost hadi already lower bani release to sem sale ramne hoji phogi experience tu yenguraga YOTPI hai film se kai no kamai to bujano kari feel to biki YOTPI je sing hai ga di keno ne YOTPI ni hoji ai experience di ji masin tumba adu akoi tha zu okay 하이 장바 라인 좀 장바 뭐니 누가 시 필름제 그 유튜브 주어래 누가 이몽기 오이바 어시 야오신 멤즈 야오리 바빙나는 시 밤나가니 밤닝 뷰 오케이 나하싱게 수암나 짜나가다 봐 망신은 원기 와리 주어래 누가 패밀리게 수암 마루 오이바 story मैम जाओ बनी ना हन लमन ना हम पाम का तो फिल्म में वही अपने तो कोई जेम्स से अनो कोई बनी ना मणिपुर में हम तो सकता कोई फिल्म नहीं फिल्म तो सकता नहीं है जितना सिगी कोई शो सी कुदोंग चापल लोरोगा जेम्स की मरम तो सो हाइपेटन खंग हो गया जेम्स से मॉडलिंग के लम तक लाग परा ना तरह एक्टिंग के लम तक लाग परा कमाई तो बनो करी लम दिनो सो हाइपेटन तो इसा में तो ब्रीफ बायोडेटा में तो भाई भी रहो ऐसे क्या होता है इन्हें मफम दी युम दी हाउ मरक किसम लेके तो ऐसे हाना ऐसी फील्ड जिदा आइडी कछु खल ऐना तानी ना खलु थी अदो हाना कनो म्यूजिकली रॉक म्यूजिक से हम पामे ओके एज अ सिंगर मोय ना तो म्यूजिक आर्टिस्ट मोय म्यूजिक आर्टिस्ट गिटार ओके राइन तो रे तो वो से ऐना MBA IPM बेंगलोर तो गिद लुसलक ने तो मतलब UK रो सुथवा खतो में ओके दुगा कोई कंसर्ट तो वांदा performance ke pi lain lag pane itha tha dana aina soina litlo lo bagi into busi di paung pio ko palna thena ganda tauji ko si na to adu hana mamang da koi music rock band am da yaw targa su ruga laila su da thawa yaw na targa su so aina film ki line se da as an actor amoina thoge haibase manung dagi pharo padum laikhib jalan targa oja prio ko malna namdar e nang nasau na takju phajai wang chawi hero oi matik jane nang tholo ga na oja prio ko bana inspire taro thokhib jal ga mai da isa gi side gi kem lai gi passion di lai ai film kumning mo ba sida lak pa gi ta mapan lai adi mapan gi film na chat khiba sida la ganda sum yaw ganda khoi pang po phoi okay phau de Naina, I Dami is Tana Vahita, and Dami film Jing, my Ying. Okay, so my film review, YOTPI title like Horga, I'm interesting over it. You say any back to back online the Roman Mam Pam already am Pam promising where live film near the live director is so in a Kangani films again. I don't say. Adu Baradrak season artist Manipur to one by actor, actress Tabatonera, the actor singers Hotonera. Other Handak is Anoba, newcomer James Ka. Film se tawina duni kari experience like James ka koi act tawina khibasida adum anauba ahanba fresh habisimaktabu adum khara adum moigi habedi keno haidarne yamna freely keno tawba ngamjadabagi adugi adum dajams tasu dum yawe but thabak tawminariba khoigi team duna adum ma ngonda adum Smile tamon support some tawa tawarga tawadi tawbadagi ma sudum flow ma dadi dum chatle na khalle character do da dum ma aga so dum zum strong oi yam chanai maga okay yam chanai story siga okay ado film sina karam makal gi flavor ma maha ma puraga lakada gi koi cinema yenga duri ba miyam gi damakta hai bagi ek mayam expect on ni aro balagi oina su kari happening film sida balagi oina kyam yam na nungai ba role amo gi na traga challenging oi ba kari ano ba kari masida balagi site pi gi en kai gi kan bi film se yenga matungda nungsinaba
thamoi sengna nungsinaba thungna hogdaba mi khara di thamoi kairani okay hana radio play tabi graba singdudi dum loina aware obiramani donga saigi radio play duna film da tara kanda picture da tara kanda mo saigi character duna wagiba saigi drama oina tabadu na wahai khonthok oina tabani dan adong sai picture ni nga kanda da muk hena aseng ba thokiba dongna picturization tawra banina yam thamoi sengna nushina raga thungna hogdaba khara di thamoi kairani aduga amana ke hani ada film sida thamoi sengna nungsina basu yauduni aduga thamoi sengdana haigadra kenom losal laga khanghandana nungsina basu khara dum yaudong male triangle oibanina hoi haidok pa yadaba adagi yam laigre nungsina basi ba it's yam mess up oiba kaino ni da nungsi base yam mess up oiba medium am neba adugi messy oiba me am do sagi film do lo ure men oina somagi characters yam strong oi aduga masu fajana act tawe na khalle adigi dazem ki su ma gam chanare adu ai gi su darmina pibi ba ai gi character su ai su yam engon sam ngai jare aduna hayeng actor ahum sigi moi gi play se sisu yam enjoy tawni ne khalle viewer puding ma play se yana promising aduga amu koi gi darmi gi directorial treatment di mayam na hana dagi dum khangna raga lerebane dum magi tungan ba keno ma mahau ma haitar rashama dum film khuding makta dum ui do handak kisida su muka hena hana dagi su mu hena nungai ba rashama oini ne khal okay ado film sida isai ani sai hajagi ba isai ani already mayam na pamna raga leramni isai amana thadok laroi nangbudi haba soma ga pawa pena ga khongni amna hadi fusion yam pamna ba tune jam nungai ba tare amna so esam chanai ne si tune jiga pena jiga gaina adogi balaga james ka paba da koi gi mapu tak tan haba si su yam pamna ba isai hai tare ani ji yam popular orga leri ne film ani isai ani ji khatara to ba isai mayam su yori bra james kind of isai je akoina khangibda ahumdi khangim okay aduga kona akoina pulap kano loga sagi akoigi preview hagida ado tom days da akoina ani thang to jena lepkim okay say ani jena lepre say ani khaktang yaw say ani khaktang yaw re okay ani yaw ba ani jma yamna dum pamna ga hadi maru sang bi say nga to ogre amana nupana sakpa amana nupina sakpa okay amana arbin na sakpa aduga amana che pushparani okay mapu takna habisina pushparani sakpa do music director je kendu ni mapu taksina taktana haisina amarji lorimamna direction bi baduga thadok laroi nangbudi haiba arvin na sakpasina ko gi vivek ali chongthamna masike no people mane music direction haitar aduna even keno dasu koina credit yengjama thamchida isai gi direction jiga film direction ozaro mine pire adu isai ani ji gi direction jina kp das na pi male aduna director khena bagi adai da act of da hena nuai bana targe hena comfortable oidu kari experience da wiki isai nambatadi director gi loina basi jam chap mane wakhanda aduga kitang khena bai bu akoina ke to ngam da ba okay adu khena re adu isai namagi experience ka film gi dialogue kari acting to buduga karam mani hena demanding natraga hena challenging oi natraga hena lu na thuin khan bi sa gi sai te asi ai viewpoint ni ga di sai ayo na ko dialogue kitang ngang ba se khoi di ka hajadam ni na why ta sing okay duga dialogue yaw da ba sai sai na ridam chat ba ni na nuai na chat ki ying thoro on thoro yare chatlo hogolo har command thaga dum effort yam kana yaw da vida okay isai gi experience da lakcha gi na balada isai gi sidi kmain to bi ki masigi isai ani si already pamaga lerabni ya promising oirabni do si gi nambagi sida koi director ama sin base balabodi mayam hari ba director mayam se already han gi thabu tong ne ramanga ni so my director khena basida koi artist sing da tum tongana feel to brand kamai to bi sigi keno sigi si keno ne akoi da nungai taba na traga tongan ba feel to base area se leiti maramdi sagi akoi gi daromina jiki ngasai isai ani du khaktang nammi ba dakepi director du da mana film gi storyline ge idea si ma monga da hana pirani adagi
wari loina lirani monda idea adugi matungina adumaina plot ama sagatlaga dakepina adumaina direction p gibani aduna yamna ka hena awa like connected way connected ovnina okay ado koi role gi matang la jata re love triangle ni na ha hungi nungsi wari do iduni soma bala madi james ki nungsi triangle oiduni adubu triangle oitar ga su hari ba character to gi sagi adu gi character do James ki di karam makhal ki character karam makhal ki nupano size karam makhal ki mida aida re real life ta hai tar gati real life ta hai di amna koi chamjaba chamjaba cham de la ke cham gi de okay am cham bajuna cham cham na ti hai ri son di okay continue adai ke dora okay yam chamba character amani hedi khan ado saga di kya mam relate hogi real life to weri ba James ki style hai gadra mida siga on screen da tholok triba James siga kanai pau ba manai na ta khene khan bi khena bai je koina sida aina haidi yumda tawna taba mapan gi tawba singje sidi amba yawdre ai aina ngoksun na bi gi sin je ma gen tawdre okay adu khena ba real life na khare na ngausin ne yo ba film gi sida di khara ena decent oi ba ena phawa nga hadi tamoyam si honestly real life ta ikara adu mangau thigal li adu on screen sida thoi sidi yam na phaba ideal oi ba hero tu gi character ne tawri je okay yam honestly thambiri balagi role di ko to buzan nupayam pamba hero okay nupayam pamba sing na di okay ajikan gi jaglo bi hai tu ra hoi nupa ka se nupa khara khang sura ga khan bam hai bi okay okay nupa sida kari character yaw kai magun yaw ge pesa ina khunbra ina khunba masak phajaba like haiba okay mayam si ada ka sura khan bai ban bi okay character ni okay ado ngasai gi role su tum takpire aduga isai gi su takpire choreography dance ki matang dong laktar ga di James ki di dance to hena bi ko ne ujabdri sai amada di khoi weight ka yam thangat padum tene real life so dum weight ko mayam thangat dum mare hedi adum workout yam to dum mare dance ki matang dari ko to bi ki dance se kan to ri khoi weight sana ni na movement je kitang lem khot ba se phajal le aduga taseng na khoi practice kuma to gadi am thok thok ba okay aduga dance ta senga ai thain de gi movement je ken to dam ni na kya haide hekte adu aina aerobics la zumba ra ma yaksalo na haire adu dance khara de dum yaw khre film sila mate khara de angam khara de dum to khre hoi sida ga taw han ba ya ba de sunai ga do mate bi ho yaw do okay shooting gi experience in khara da pi shooting se jam sang na tong na bazule ma'am se hi amani na sometime se hi manga trasang ma bazule sigi film sidi ko YOTPI sidi karam kandi number ho ki kam kandi loi ki number se cam numi tor all together numi kyani working days kyam hana se ji da to ke hana se dum loi ge okay hana se ji da 20 days 20 to 25 days mu da hadi yam thona loi ki hadi chahi में नम्मा का थोड़ा फिल्म ना दे थाला उन्हें तुम तोड़ोगा हंदक चाहिए तुम फ्रेश वरी बा याम नम्मुरे ओके मर तो नम्मुरे हंदक चाहिए नते लास्ट ईयर देगी ने हो बुदो का लास्ट ईयर दे होगा कोई जे तुम स्केड्यूल गाइना बागा कई गदा तुम एट लास्ट हंदक रिलीज तो दो रे ओके स्केड्यूल गाइना बता खरा दिजंग रहा है तो जामना हदी डिस्टेंट डेट तक होगा बुझी लो समझ ना ते कंटेम्परेरीली तुम होगा तुम लोशन की फिल्म है तो प्रोडक्शन की शूटिंग की मरोइना शूटिंग लोकेशन सिंग सिदा थेना की अवान वाइजिंग है तारे करी करी नुंगाई की पाइदे की हैप्पीएस्ट नतर को फनीएस्ट मोमेंट्स सिंग नतर पाइदे की नुंगाई की द वर्स्ट मोमेंट्स ऑन द स्पॉट है दी ऑन लोकेशन के गेदी लेबी कई ने खन गे ता जेम्स तंगी नुंगाई से आइना खन है दी कोई कम है तमनिना सोई दो पोसे नु बलावना takpi apa sih kan mulai je lalu dana hadi anu tabuk ta share dong ina buat aduga dalam ini sih yang hadi hau dulu loh mana loh ina anu pubi mana
ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ Okay, sidagi learning experiences mayam du yam nungai habni takpiri je adugo worst experience yam nungai khidaba yam ikai khiba oibusu yai ko aham probably first shot to yam ikai ram dogo male adi na ga one camera to kai dogi first shot first one patrang chal yam ta di okay first shot se kari hogi adugi shot na targa cinematic to dia hapena tum haido pibi kamai to gi karam scene hogi first one je han nam ki kaino ga somaga iga kuni je yumdagi thongak yumdaga numgo okay du kuni thengnaga lai yega sagi adugi matangda somana lai ama yu harga leo ga yekthoga mana phawdra pai de lai phau lai ni yekselam ba lai yekselam ga okay अखोन ट्रेलर यंग जब तदी अदवाई तदा सोमाना डायलॉग है बजे लाई अमा यो हरगा अनि यमे अनि दुसु अमोंग माति यमे है बगे अरमाइना हाइपेता जे अदगी सही अनि उची अनि ये जन कई गिनो गा हंगबा अदई नुपा जना नुपी जना यामुंग नंग नुपी नि थी दोरे अनि ये मिजे ओके ओके अदुगी ने ओके फिल्म सिदा कोना केमियो तो माल हाइबेदी के हतारे special appearance होय दो माले काय कुजो है बेजागुम थेंना जे गाड़ी थेंगाय न बगी अदु जो ट्रेलर थेंना जबने खिदंग हाइबियो कास्टिंग की मतंग हाइबि कना कना नो कास्टिंग याव दोइसे आई लेरे दाजेम्स लेरे सोमा लेरे दुगा special appearances यामुं काय कु लेरे देगी ममा मपा साबदा ममा ललता भी यावरे देगी यावती Auntie Himabati yaure degi atopa mapa sabana newcomer ma yaure maming do ai ningching oza priyo gopal ju yaure pang priyo gopal masa sorry sam rinko atai di ai khangtre okay maruina hariba myo iterin nipan sina dum better ayamba character sing role play to biri film sigi hoina okay balagi one experience had film sigi quite the worst experience hai kadra no ai da bana ta yam no ai happiest experience kari funny experience kari gilai bigi adum interview atai da sam hange ai worst and good ko ado ngasi sinum hai ge worst am ta laite shooting taw kan da adum nungai ai enjoy adum tawe de isana pam na taw thabang ni na adum phanyam wara so ai adugi kachina ma da adugi nungai ba do adum ai ne so isana thijai adu thok su dum thok le okay Daromi aduga mu daromi ga pun badi dum nungai dum flow amada dum chatle nungai hana gi flow du su thaba to minar pagi keno ju khangna ba haitare amana magi style khangna bani na am line dum to gi haitare okay ado film se ki dialogue se haitare dialogue ma da james ka wa gi wa ba obviously koi ahan bo gi bani na wa ba di worst to dinata ba khara maga carry to mina na ba sai gi flow da ma su tin han na ba da adudugi kitang latli tawa mit kasi karang kaya yung khangdaba camera da yung jhal leramba gumba adugo film sigi wena khwaidagi best part ni ga na hai do film sigi ko yingi ba bhabok sing da audience sing da masi sina message ama piramani na ta masi sina khwaidagi kaino to grani thamoi hu grani ga khan gi ba khanja ba tare film sigi khwaidagi best moment best part te ga ni khan as adugi ba moment se adugi me teki yawe he na khale di sigi film sida di multiple times yawe kama haido arage da okay si haido ning dre da james lagse james kwaidagi ka hetare promising oy kadam moment kan film sina mayam gi thamoi sukaidana hurani simadi na khanjagi ba yaubi khibrai sai sai ti kari habini ai haidem haing dum ne do ma ka kai abi ngasai aina hoi ken to we chat le ken to preview to wa da halman thok bu da kap thok le okay du moina ham bu da ngasai gi nupi jina long nu mi che si dai da somana ken to wo mo kap mi yaw li okay yin jara ga du sin du phajai kholi okay preview to rombo khoi uza sing mayam jina mo ju ka pathola bne mo ju ka pathole okay adu dikhara kapna dore ba adu bude khoi uza hero je nauri bamni mane bo wari jing ya bana tum kap traga di he je kap ta bas yaw di hetara adu thamoi sing na kap pa hetara adu mo story line jing okay am ngai makha ta wari sanja ki
ब्रेन तान लौजी है तेरे को ओके ब्रेक डाउन सुनजर के इम्पैक्ट इसमें तान ले वेलकम बैक अदों निबर बसे मानु होना सैटरडे नाइट शो नी अदुगा ngasigi show super na lagli ba October gi tang tarit irai numita MSFDS ta release ta unugwi damak ta same saba puno lurba JND moving pictures ki puthok cha badum lo film Romi Maiten direction film ni hari film si maming YOTPI ni YOTPI gi cast ni Bala amadi film sida koi launch to gadori ba debutant actor koi James ne okay James film se chayolam tangare premiere utui se live irai numita utui ni 7th October ta maramaduna क्या कहता है क्या मैं आमना excited हुए बेहतर फिल्म रिलीज तो उधर अपने आहान लाइव की आहान फिल्म रिलीज तो उतनी मया मेंग लागते हैं MSFDS था करी expect तो बिरी क्या मैं excited हो रही करी feel तो हुई अयुं नुंगांग तुम होगत पा हुजिक सुहा है तेरे वाह thought process है वाखन से करी खाली हुजिक से वाखन ने है दी आइना आम तो जरूर ना मसी आइन तो इशू वो खजाना बस याओ ममक्ता पकड़ा पाओ इधर kan mayam na kay hena to no comment pina sum kan to da aduga aidi kamta khangjaru na te ajaru na te mayam nusi na yengbi film se okay ado isai sa tagi expectation di lebi bra di film se soidana mai pakpa nungai ba film amu oini ai sai tagi ai ngam chapi 100% di thadak re ano ba mo je tar ga su kari adum kara fo expectation hai tare ne film se tagi kari feel to expectation se lay bi ai di koi darumi mayam na su khangna ne magi work se no kai ai di popular mayam pamna ba wo ni na adum yani adu to sumati oza romina direction pi wo khatagi na te oza Priyogopal Sharma ji Priyogopal Sharma na su producer wena produce to film ni and plus koi amma yaw bada mayam na yare haina basida ani yawri ni Soma and Bala film adum mayam na hadi expect to adum phajana to buya rahta as a newcomer mo wena su yam phajana koi ki keno hai tare cast selection yam phajana to buya tare James के मैं कह देगी okay अदु बुद्धि producer है उजा Priyogopal ना से तो फिल्म तो मारे director ना से तो फिल्म तो मारे okay so बराबर से लाख शर्म के release तो दूर है करी expectation है तारे हर फिल्म से तकी YOTPI तकी करी expect होगी mamang da dum akoi darumi gi film mayam na appreciate yam tobi adumaina adudagi hena love triangle lom da pushalaga family drama di yam ka hena mu utre okay pura love triangle gi musagi character ahum sigi bonding se mukoi ahum sigi si yam mayek sengna aduga masana na daromina utle na khalle ado si mayam ne am pamna gani enjoy tawni aduga film se feel taw ga dawba male yengda okay aduna hojik aina hojik haije khiba mayam se experience tawni ga di film feel tawni ga di October date 7 da MSFDS ta shoidana mayam yeng balak piu da James ne aine puning yeng bo audience me am so itna feel tawni habugi thazab amadi actress in the library aduna triangle se maru in film se predominantly triangle se do idune nungsi bagi triangle se da or si ki triangle se da living ba museum yaw do mali film se yeng na okay hai ngai sai feel tawni habri na sai ki feel do na maru thamoi da power ibun maru na mayam da su ai su si ki triangle se da yaw ri winning pa tanjaga se dum yaw ko mali okay yam je akoi manu huna serna show yam maru iba tang hai target di rapid fire round ni rapid fire ke question khara sum hangjagi adu mayam so dum yaringai yam thu na dum khumna hona bi okay rapid fire round with the team of YOTPI ki team galona na rapid fire ki round aham question si hoi baladi ho jarge bala film si YOTPI se release to dum na reason ahum hai bi tar kari maram ge damakta isana budi film je kumuram ina chatu ni adu audience na di kari reason ge damakta film si yeng bala ka dage reason ahum bi balade ho reason ahum se aham maram aina ngasai su panjagi ba ngasai gi relation character ahum sigi magi relation se magi bonding se si kamaina tongna bana habi se twist se kamain chakhe bana habi se si de adu mi huding maki life se dum thoe adu yamna truest form the utle film sida aduga ani shubada
Samaga Da James Kagi Maru Oina Da James Anova newcomer upcoming actor Mahapu appreciate Tawiba Aduga support Tawiba encourage Tawiba ina Aduga Anishu Grego Aduga Ahum Subada Sagi Dahrojit Nauribam gi script darom in a direction piragadi angang dagi ahan dagi miyai dagi minaw dagi koineng yare and then everyone will enjoy I'm sure. Okay, James is like James miyamna YOTPI hai film se kari reason ke damakta reason ong ke damakta yenga dam reason ong ka bi reason first season da sai balance hai ki ta darmi na direction bi ba film oi bani na khale duga ani subda sai nungsi bagda lupa lei ba okay adugi makhal nungsi da chapning ba kamu lo yeng pala biro okay that reason hai biro listen like third se koi asma have yang han bigi reason ani to soidana ka ko pira no na okay mathang se YOTPI hai ba si yamna ngasai jo hobudum hai ri machin tumba yam kan ba yot na saba palo chang mangam ba aduga okay u mari yesela kan yam phaba furniture ma sabi aba tum posak am kani aduba isagi sai ta ki YOTPI se ki best use sai ta kwai ki phajana season ai na khan ba mafam se YOTPI se kari da sinar kana kwai ki phajana niyom chumna maram chana season ai khan bi maram am hai bi hadi YOTPI se krai sinar bana kwai maram chai khan bi James YOTPI u tha okay u tha ki maram chai okay I'm not honest hai tare pakom jam nungsi bu pakom nei okay balagi udah thaw na kai maram jai kan na kai thare na kai de sin na kai maram jai kan YOTPI se bala YOTPI por ama keno potsak ani hai ge dora ke hai dino ani je samjan na ba hotna ba da yamna maroi ba mateng pang ba por ama khang nei YOTPI se maroi ba okay only hoi guam hydra gam glue apart from that moi khatana tin nappi se napna ari samnali se pau phonoli se koi YOTPI na su hari tengang panjabai wari mana su mi se mari phanan bada samjanan bada yam chawbro lowe habduni okay yam bajai wakalon je mathang je film si ki koi na hapet wari koi ngai lila su le rabni na central idea se hero ga heroine ani se ga ta triangle se da amana laikai gi nupi amaga nuksina bagi hapet male adubu laikai masen nuksina base balade ho jega laikai masen nuksina base koi society da hapet mayam na yana da bi da ta wi hai tare ne ada laikai masen nuksina base mayam na hangoiri ba kinari se kari ne khan bi laikai masen nuksina base hangoi na ba hangoi ni yang nei tra mayam se kari ne khan bi hangoi ni se mit na bai okay mit na yang nu ai gidre da okay James de kai lekai masen lupa nu bisa ni mo lekai masa thoi tar gadi lekai masen nuksina base mayam na habet hangoi na antraga nungsi da na yang ni ai dare kari ne kan bisi maram blood relation gumba okay blood relation bukti nate adu lekai masen nga tani na machin manau gum mani hai na ya manu hutki okay okay blood relation manu khana ya manu lekai masa hai bisi koi machin manau oina mayam machin khanna bani na okay adu nungsi non gi wari ni triangle ni real life ta su isana nungsi ba hasi feel to biram mani soidana adana mathai question si nungsi ba da base of film ni na nungsi ba hasi kai no je James ta ki khangjawrge James nungsi ba je kai no James ki wakalon da thamoi de kari phawi nungsi ba je kwai to bi nungsi bi je kata aina yam pamjana keno posak ama ke low was amne mandi thai thamoi di phau ko keno oidune karino de khang de kenom ni keno thamoi da phau bo kenom ni kaino de khang de okay bala gi nungsi bagi wari ni film se adana real life ta su nungsi ba je feel tawri ni mi khodima da bala gi ne nungsi ba je kai nungsi ba je mai define to bi ai
Kino hai ki kalam. Nungsiba se tum it's a trust ko. There should be understanding, trust in love. Okay, understanding like don't need trust like don't need. Okay, adubu Adune nungsiba hai. adubu ni nungsiba hai yam phase. Adubu balana sigi film sida sadu sing asai magi gun mayam qualities mayam yenga hunt toraga nungsina duini. Aduna film do jaba ni real life to su hai tare ne. Kari hai biningi nupa ma dai tare. Nupi mana maruina hunt tori ba hai gadra yengi ba hai gadra pamjari ba se expect to ba hai tare ne. Oi da basu hai adubu expect to kari expect to kan bi balai sai di kari expect to hai tare Nupana nupi ma dai nupa da adi balana nupa ma di kari expect to hai tare balana pamjaba nupa da expectation di do benai de ado ai di expectation mi ma da expectation yam tham de isa gi na ken have di adu da gi tar pa consequences aina khali ba expectation de yawra ga di pa ba yawrak tra ga di aina kaizaba thamoi do adu gi kai aduna expectation yam tham de but kari gun ga di thibi hai tare loyalty okay loyalty loyal loy ba namar mo pai dar ada caring di din shira di dum care tawra da ban lu na to wi ba James ki ona di nupi nungsi gadore ko nupi sidagi kari gun sing kari quality sing expect to ini wahai tam dagi ya nungsi ba me okay nungsi ba yam nungsi bi ba se ya nungsi oh chang mani sai caring do hai tare ne nungsi bi du yam nungsi bi rak pa ni pa mi se nungsi gadori ba mi sidagi ko okay mathang se kenona James na akoi balada kari gumba newcomer ro jata ra kasu film act to minna na so area se na advice kumba pinning ba dare ero advice ma piu hai tar gadi ngasi se tan jala horo James na balada kari advice hai tare acting tips kari gadi bibini five any thengna ki ba adi film na minga ta thengna ki ba feel to ki ba three di to ningi kai khan ba any advice two acting ki oi bi non acting oi bi any advice lay di lay ngani da schedule je sa sa nau adu adu okay schedule ka hen na nau okay okay balagi oi na di koi keno se James se ano ban thole ni newcomer ni upcoming actor ni yamna promising oi ba debutant ni marmadra debut actor amadaki amada hetare kari tips hai gadra kari advice bi bini makata na film kumgena kalibra siana kumo adu kalibra ba kanbiri makata na sigi lines da laigena ko makata na sigi film gi lines da acting gi lines da laigena khalaga di da James ki oina di aduki matik yam hotna ba darkar tari acting ge area da andagi performance ke area da yam hotna ba darkar tari okay yam hona ba tari hona ge su khali hetare James ki maike degi madum angni ubo phangjer yam honest oi ba yam simple oi ba dum laba actor am khani James real life da su okay James adu bo hayeng ayuk tum hogolak pase da hayeng si James oina hogoloi duni ngasi han garaga orang nungdang repeat telecast Manung una serena show si yang biru ro tungro hayeng hogolak pase da hayeng si James oina hogoloi duni hayeng si Bala oina hogolak duni hayeng ayuk tum hogolak da Bala oina hogolak tar gadi ahan bese kai tawi dong mali ahan bese film schedule je kawaina lay gono adu matungina okay tabu okay tahu pakai tong male okay Bala ai na hayeng kana James oina hogolak tar gadi kari tawi dong male ahan bese ai se nupa oina po hogolak ka doi ba ano sa masama mo pa James masamu phaba ko wang chao ba masamu phaba masak matau su phajaba bullet thar sok dong male bullet na nupa thokani nupa thok thabak mayam tawni okay nupa thok mayam tawni okay aroi ba question ni karigumba banade hojrage ko lift amda tonge khalase lift sida kakhat matam sida lift se yarakta dana palle adu pandu lift panung sida yaumina doiba
को पैसेंजर है तारे तो मिने दो मिजी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर का लिप से द पल्ले याद रहे करी वारी साबिन वरी सागदब हाइनिंग एरिया में आम लई अमा खक्ति यामर होइना साबिगदब अमा खल्लो हारगदी अखोई इरमदम सिदा अखोई ऑनरेबल सीएम ना कदाई फावबा कदाई दगी लौरगा शांति से पीसफुल होइबा इंगना तपना पानब्या बलेबाग अमोइबगी वे से अमता थिबियो ना सी का रिक्वेस्ट सीएम शांति थिबियो कोई लेता देम शांति आई सिले रे आई सिले रे या वाना थिरो ना तो बजे ओके ओके जेम्स करी हैविंग सीएम का लिफ्ट ता पर लगले रे लिफ्ट से यारकता था ना अदु इतारगे दी जेम्स सीएम द करी करी वारी साबित हो अम्मा का मरो एक बस आगे खन बस अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म से सॉल्व तो हुई ओके अनएम्प्लॉयमेंट की मरम दा खरक होना बियो के तो भी आगे उजा होना बियो ना वारी सादो माले ओके याम वाइज याम ऑनेस्टली वारी साबी अदुगा फिल्म सी तारीख तरेत लाइव तारीख तरेत सिदा अक्टूबर की MSFDS ता रिलीज तो करूने दुना लोइसलक पसिदा जेम्स सु एज अ डेब्यू एक्टर मोइना सी फिल्म से लॉन्च पैड और का काप तुनी रॉकेट काप दौना सोइदना काप माइ पाक बजो बियो अदुबु लोइसलक पसिदा कोई ऑडियंस सिंग सिदा जेम्स सु बलाजु फिल्म सी के मतंग दा करी अपील तो मिनुबा करी हाइबिनिंग बा थमोइ तो फावबा एनी वही अम्मा अदर अनि हाइबियो जेम्स ते उजरा मैम येंग ब्लैक बियो फिल्म से यामना फजगदा फिल्म ने अदुगा मुसीबियो से हाइजनी ओके याम ऑनेस्ट ओइबा मैसेज ने अपील नि कोई याम सम जब हाइ तारे कोई जेम्स से ओके बलागी सु अपील तंग मैसेज तंग याम का हाइबिनिंग मैम सुंसोय सोयदना येंग लापियो MSFDS ता अक्टोबर की तांग तरेता योटपी हाइब फिल्म से मैम एंजॉय तो मिनसी पुने मिनसी याम नुंगाइबा अफाबा मैसेज पीबा यूथ all in young da toina afaba message piba film ma oini ne khalle mayam punna meeting tamnes okay your pi ngasai u da yaiba palang da yeba khatana tana ayeng di cinema hall da su ni thamoi mayam da yai dori cinema hall da tarik tere se yeng minna se mayam so da lakme yam ngoi ngasi Saturday night show da laga film sing matang da wari sabi ba aduga isai maram da khar takpi ba yam ngai no wari watai to bidam da thamoi sing nai cham cham na bala amadi James no wari sabi dam ta amukhan tha sondok chari aduga losalak pasida koi gi gift partner ligla gi make de gi yam chamba kudolum tam jage okay this is ligla time ligla gi makai digi yam chamba gift sem to thopiro chakslame thank you so much James and bala da sak jage bala se ye koi ligla gi su brand ambassador we ne bala su kudol jam tam jage thank you so much once again thank you Daraj thank you bala okay aduga thank you losalak pasida film si soidana mai pak pa myam ne yam pamna ba film mo review aduga James ki su film sidagi auraga yam phaba career ma semwa ओरसन वाइबगी वाखलोन दा बलागी दमक्ता सु सोमागी दमक्ता सु फिल्म से यावरी मैम से दमक्ता सु यामना माय पाक फिल्म हम ओइबिउ हाइबगी विश से पिजरगा अमुगना था जो पनोसरी थैंक यू सो मच मसलिंग असिगी मनु हुना सेरनाय शोगे थरम असिगी एरिसन से करम तो विबगे खो खान बिरपि आगनी कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join to birga comment on the feedback था बिरपि आगनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari